Ni akaga gakomeye cyane, bikaba ibibazo bikomeye bikomeje kumvikana uko bwije n'uko bukeye ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bikaba ibibazo bituruka mu mirwano ikomeye cyane ikomeje kubica bigacika hagati y'umutwe wa M23 n'ingabo za Kongo FARDC. Ubu noneho kuri uyu wa gatatu tariki 12 z'ukwezi kwa gatatu 2025 ku musozi wa Nyange, ku musozi wa Bibwe, niho intambara yongeye kubera, niho amasasu yongeye guturikira, niho abaturage bongeye kuva mu byabo. Ni imirwano yatangiye mu masaha ya saa 10 z'ijoro, ubwo ingabo za Kongo FARDC zifashishije misile ndetse n'ibisasu biterwa mu ntera ndende, bongeye kubitera kuri uyu musozi usanzwe ugenzurwa na M23 nk'uko byatangajwe n'umuturage utuye ahangaha Nyange. Yavuze ko habanje kumvikana ibisasu byari birimo gusukwa n'indege, gusa amasasu akongera kumvikana mu masaha ya saa 11 zishyira saa 12. Aya masasu yumvikanye nyuma y'iminota mikeya hari inkuru igiye ahagaragara yuko Perezida Felix Antoine Tshisekedi, Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yemeye ibiganiro agomba kwicara ku meza n'izi nyeshyamba za M23. Murabizi ko Perezida Tshisekedi yari yaraciye iteka avuga ko atazigera aganira n'ibi byihebe, we yita ko ari umutwe wa M23 wazanywe na Perezida Paul Kagame. Murabizi ko Perezida Tshisekedi yamaze no kugaragaza ko yiteguye gutangiza intambara ku gihugu cy'u Rwanda mu gihe ngo rutahagarika inkunga ruha uyu mutwe wa M23. Amakuru aravuga ko Perezida Tshisekedi uruzinduko amaze iminsi 2 agiriye i Rwanda muri Angola, agahura na mugenzi we Perezida João Lourenço, bakaganira, bashyize ukuri ahagaragara, bemeranya ko noneho ku nshuro ya mbere bagiye kwicara ku meza bakaganira n'inyeshyamba z'umutwe wa M23. Gusa igitangaje muri ibi biganiro bizahuza aba bombi nuko bigiye kuba hashize iminsi urukiko rwa gisirikare ku butaka bwa Kongo rusohoye impapuro zita muri yombi abarimo Colonel Nanga, Bertrand Bisimwa ndetse na General Sultani Makenga. Bizi ko leta y'Kinshasa yamaze guterekaho miliyoni 5 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku muntu wese ushobora gutanga amakuru y'ifatwa ry'aba bayobozi. Murabizi ko kandi Perezida Tshisekedi yamaze kurahira anasizora avuga ko igihe kigeze ngakore amateka nk'ayakozwe n'abaperezida bamubanjirije 2012-2013 bakubise inyeshyamba za M23 bakazikura mu mujyi wa Goma, zikirukanwa zikongera zigahungira ku butaka bwa Uganda, abandi bagahungira ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda. Kuri ubu ngubu ibihugu bitandukanye, imiryango itandukanye ndetse n'abantu mu nzego zigiye zitandukanye bakomeje gusaba leta y'Kinshasa kwicara ku meza basi ikumva icyo izi nyeshyamba za M23 zifuza, kuko ari nabemeza ko uyu mutwe wa M23 uramutse uganirijwe ukumva icyo ushaka, iyi ntambara ishobora guhagarara, abaturage bakongera bakishyira bakizana mu bice bitandukanye, kuko magingo aya ngaya urugamba rurimo kumvikana rukomeje gutuma bamwe bava mu byabo abandi bagahunga umunsi ku munsi. Ibi kandi nubwo bimeze gutyo, impunzi z'abanyekongo ziri ku butaka bwa Uganda, abari ku butaka bw'u Burundi, amakuru twakira aturuka mu binyamakuru bigiye bitandukanye nka social media ikorera i Bujumbura avuga ko izi mpunzi zibayeho nabi. Wagera ku kinyamakuru The Fox gisanzwe cyandikirwa ku butaka bwa Uganda, naho amakuru agaturukayo avuga ko abaturage babayeho nabi, hakibazwa ikizigomba gukorwa kugira ngo izi mpunzi zongere zicyurwe.